Good morning, students. Welcome to Day 11 Geography. Ngasi mayam bu Day 11 Geography na mayam karang okjari. Ay Day 10 da chapter 7 how I conclude tawjar kami loja krabani. Chapter 7 ni matu chapter 8 tawbada bani tasing ngamaki di. Aduh, chapter 8 se metric SSLC exam da student lagi ma khatam koi bana mara waraga disaster management ma khatani aduna masi khitang aina left out tawjar ka hujiki oina. And unit unit 9 ni transport communication and trade and unit mase vector regma ani piraga question ama hangani transport communication trade matanga kusi mayam nasi mayam haibar unit 9 sida mayam textbook of view transport communication trade and kai no hai matam da transport and mayam khambi du nai chathok chasin amsuk chathok chasin pabai matang dinagani communication e power call amsung trade and liability. May I review the term of concept? Yang nak closely related with transport communication trade term of concept yang nak related. Hai the topic of si matang dia hai unit 19 in the Okay, may I see I maru iba question kada charaga answer ko na si ahamba paragraph de yang maru iba phajaba question hangba ya question ma khang asuna lai I question to sida boarding picture again. Transport and communication serve as lifeline of a country. Transport and communication serve as a lifeline of a country. Justify the statement by giving 2 points. Okay, today ini question saya akan review. Transport and communication serve as the lifeline of a country. Hai statement ama pi wahai paling pi kaya habda satok sasin ama sungi pau photo photing pambai se masi country ama ki lema ama jati ama lifeline ne haba habdi punchi lambi ne haba hai statement ama pi hai statement is justify tawga the statement by giving 2 points ma ani na when ani pi ta hai wahai paling chumi ne ta ko wena when ani tambi ho adu fare transport communication lema ama ki lifeline ne haba sigi praman ani tanade larik ta mari manga yawi point loinam khangbi bi agani mero sina ada khangka laga ini apamba point ani khanto ga ibi bi ya kudam lai first paragraph ta pajara ke second line de they help in the movement of agricultural and industrial product si first point solid point ni long shiu gi pothok mapum amadagi amada amsung kol ka na gi pothok mapum amadagi amada pothok kusin tawda transport communication achau mateng pangi. That's the first point when you be second point they promote travel and tourism. Lampu itu sih nama apa koi baca di bawah like tourism tourist like masih karena support of because of transport and communication. Masih cuma ini sudah leh. Then third point they also essential to national integration lemak jati si puncat hamba transport communication jauh mati pangnya. Matu barang nano. Kudang na aku national game ama tawre natrak olympic game ama tawre lebak jati ni me am loi ma kun host story ma kun la kun doi de aduni lebak jati bu transport communication ni mateng na miam bu ma kun pulan bada tilan bada to mateng pa ya masisu magi baroi ba lifeline ni hai ya ki point ama then makha ta point ama ta haijara ke point mari simanunda you can choose any two. Moreover, they are the basis of industries and trade of India. Masih benar transport communication ni mati na masih trade haba lalu tik tau pada haba set masih mai pak itu orang ambil bani ya lalu tik tau pada buat utuh kusi tau lima pau i pau kalau kau ni pampai ni jalan dalam dapat target ni macam problem ni dalam bani masih malam sih cina oleh mereka high statement saya justify tau lifeline ama oi kunci lambi ama oi masih lain saya question si answer lain question answer yang baru yang ba ang baya question answer lain saja. Yan makani makatara pada
chart ama pi means of transport and chathok chasing gi pambai hai chathok chasing gi pambai da maru oina divided into 3 types: land transport, water transport, air transport. Kangphan lambi, ising lambi, amsung nusi lambi hen khaidokre adu makha tarakana sub divide kra tawe adu gido hokoi yengsi ahamada first one will take on land transport ahamada land transport ki matang ni yengsi kangphan lambi na kangphan lambi se ahum thona khaidoye chida mayam table se yengbi agani roadways haiba kangphan lambi sorok lambi haiba railways haiba rail ki lambi haiba ahum suba pipeline haiba pipe ki lambi haiba ahum duni hoji amamam tawraga yengdori bis now roadways da first topic roadways tagi aina haijaning ba mana metric da anira khangraba question ama khaglei 2012 and 2016 ki metric exam da hangi ba question ama leire sida question si kari no haiba do ai sida ijara ke aduga explain tawjake 2012 and 2016 ki manipur board da khangraba question ni how can we say that roads have an edge over railways? Two marks were okay. Sigi palasa de pia kada question sigi ai chitha nan dan 2 marks nan ni irab da taraga su mero sini chung khambiu ma ni pi bane ha sum khambiro ai irab su okay. Sida hai se how can we say that roads have an edge over railways? Mato karan na habiya sorok lambi na rail di lambi dagi hena khara hena khudong chawa khara le an edge hai je an advantage level to diko kana dagi ha ji ko confuse chap ya de sorok lambi na rail di lambi dagi khara hena khudong chawa le ya mato karan na sana harabada kari khudong chawa aduni ko ne doise sisu yamna jaba question ama oi nane tla metric ta hangabani sigi point su point ani tna de la ita yam khaja khajaba point mari manga yauri adu amangam aya nazara ke any to choose tarka sigi question si answer ne ibe agani adu roadways type topic sida meration ye biro adu ki second line de ai pajar ke first point the cost of construction and maintenance is lower than that of railways kari khudong chab da ha rail ni lambi sem sabaga maintenance amasung magu sem saraga chumni sorok lambi sem saraga paisa chang gi chang se costly or expensive or chang se rail ni lambi na oya aduga sorok lambi sina paisa chang gi chang se cheaper oya adugi khudong chab ni sorok lambi na rail ni lambi ni le ibase si first point first advantage hai tare ani shub point it is easier to construct roads in rough terrain like hills and mountains. Sorok lambi chumnai sorok lambi ham se mya chubi ram chingnung man dagi thekna khoidna sembada yam line thoreba adu rail lambi si khara wai aduna ni ngasi pawa ekoi manipur da chingnung man yam lebna maram ore haraga rail lambi se yam line yoksabada wari bas asi point se matanga advantage sam ore. Then next point, roads can negotiate steep slopes and sharp turns. Sorok lambi di khangthek thek pe ya sem sabada adu rail lambi di steep slope sharp turn khangthek thek pa se ya de why asima point ma lere. Then mathangi point yam yawi asidi I need to choose to be they are suitable for transporting perishable goods. You know the meaning of perishable goods? Perishable goods have arthadi tuna pumgan ba pathagan ba pochi perishable goods kawi chunai sorok lambi de bus gumana kari gumana pura chatpanina pathapu anak palam da chatpanina ayam matamda maximum matamda na pathapu thabai chang ke pochai si che masi yang wali train lambi de sang lambi sang gumana perishable goods se pathapu na hali asisu roadways na railways de advantage khara le point ni last point am tang ai hajara ke like to say roads are the cheapest means of transport for short distances and provide door-to-door service. Sorok lambi sina anak palam kita magtadi quite cheapest means of transport. Quite di hong ba pamay ni, at door-to-door service di ba ngayon. Sorok lambi siya nani kungan ko iba do adu su sorok niya. Sorok lambi na kungan kudingi, yung kudingi sambang ngayon. Adu rail lambi na di ngamde. Masih advantage mayang sini roadways na railways ni handle dai base sing point si oni tiga dabani
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯀꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯕꯗ two types of road ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦꯕ not so important ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ two types of roads ꯁꯦ metal road surface road ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯀꯣꯏꯂꯥ ꯊꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ unmetal road unsurface road ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯀꯣꯏꯂꯥ ꯊꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ emphasis ꯄꯤꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯁꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯗꯋꯦꯁꯦ ꯃꯈꯜ 6 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯨꯄꯔ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯋꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ then national highways ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ state highways ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ district roads rail roads ꯑꯃꯁꯨꯡ border roads ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯔꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯨꯄꯔ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯋꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ 6 ꯂꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 7 ꯂꯦꯟ ꯔꯣꯗꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤꯅꯦ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯦꯒꯥ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯄꯔ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏ 6 ꯂꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 7 ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨ ꯀꯅꯦꯛ ꯗ ꯃꯦꯒꯥ ꯁꯤꯇꯤꯁ India level mega cities, metropolitan cities, atop achou sahar level Coimbatore, Bangalore, Mumbai, Ahmedabad mayam se yam line sambang ngam da bagi da mantane adusu short time da yam tiap matam sambang ngam da bagi da mantane na masi makada ina hydra bridge se super highway se board ada scheme sini makana sai mas ayam matam da board ada scheme mamale board scheme board ki full form se kari have matam da business build happening was na operate happening amasung is na transfer happening the high board ada scheme sini makana sai ayam super highway scheme board scheme hai build operate and transfer scheme mamale adu issue ko hamba ya question explain what is board scheme natraga aikoina like this textbook da yaw question number khak yaw ni question number 3 da akoina textbook ki question number 3 da mairo sing ubi gani sumaina question number khak yaw bani what is mean by board scheme of road construction board scheme ni matung inna surok se matlab karam sabanu wa question number yaw bani question is ne izendra ka su sumaina hajarage textbook ki question number 3 de yengiro aina somda ai screen da su display su tawjarage hariba board ada scheme jigi matuna sorok se matlab karam sabanu wa ina khambani adugi answer se hana khangjan biro makhada buji apna paramba topic super highway expressways highway roman one dugi makha he makhada do you know hana ma yaw in box alaga adugi manung da yaw do adu board scheme do explain do answer bade ayam ta pasar ke explain tawjarage under the board scheme the government has opened road built to the private sector. The private companies will bear the cost of construction, operate roads and collect toll taxes. They will realize cost and profit and after a certain number of years transfer the road back to the government. Okay, see kaya hana ka explain ang tawag again. What are the schemes eh sumai tawi. Nasa bill na bill hai dito. Kaya daw ya bill na sabai. Karena sahaja apa karena private sector buat company buat sahaja paisa putuk je bang apa company ni sahaja ni tapi tu ayah beri sarkar ni gani sarkar ayah beri gani apa sahaja ni kuda mana hajar lagi sidagi hai bang sidagi lilong hoki lembi set awali lilong hoki lembi set apa ni sahaja lagi hai bang apa muya ayah beri gani private company private sector company sih ayah beri gani adu muya saya muya acang tu paisa saya muya putuk je lah lana ni putuk je lah kan sahaja ಅದು ಬಿಲ್ ಹೋಯ್ ಸಾಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ ನಾವು ಮಠನ ಕರಿಯಾವ ಆಪರೇಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಕರಿಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅವ ಕಾರಣ ಸೀಸನ್ ನಿನ್ನ ಬೀಸ ಏನ ಸಾಲಿನ ಏಕಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಅದೌ ನತಿ ಕಾರಣ ಸೀಸನ್ ಬ್ರಾಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೀಸನ್ ಅದ ಗಾಡಿ ಹೊಂದಾಗನಿ ಚನ್ನಗನಿ ಅದುಗಿ ದಮಕ್ತ ಆಪರೇಟ್ ಅವಗಿ ದಮಕ್ತ ನಸಾಯನ ಸಾಲುಗ ಐ ಬಿ ಖರ ಥಾದೋಗ ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೋಗನಿ ಮಯಾಮ್ ಖಂಬಿರಮನಿ ಲಂಬಿ ಥಲಗ ಗಾಡಿ ತೋಮ ಮತಂದ ಲೈನ್ ದಿ ಗಾಡಿ ತೋಮ ಮತಂದ ಆಪರೇಟ್ ಥಲಗ ತರಾ ತರಾ ಲೋಗೋ ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೋಗನಿ operate over the market. But I know the season of Praza, season I don't get told yes locally. Karamkan locally until unless they will get some profit. Makona sendo harap hangbi power locally profit hangbi power. Nasa
माना चंग खुद में क्रोर तरा चंग के से क्रोर तरा माना कुन कंगी फमा से असो तोड़ के से खागत के गरी में आम लोरे ऑपरेट के हम लोरे नाउ लास्ट के योगा ट्रांसफर है टी से ट्रांसफर है लास्ट सेंटेंस ट्रांसफर बैक टू द गवर्नमेंट है मोइन साबल लोरे मोइन सिकंदों हम लोरे अगली मतुंग के दोगनी मोइन सरकार का ट्रांसफर तो है कोई नोई से सोरोक से सरकार गवर्नमेंट से सीधा थोकन ट्रांसफर तो करने मसीबुबा सोरोक साबल थौ मसीबु स्कीम मसीबु कोना बोर्ड स्कीम मना खनी यारे को yang tabi ko now matan da hangba ya ko ama tang sanna thamange board have skin city makha da saba sorok ani mami you haina hanga ma ni da ko board have skin city makha da saba write or mention any two rows constructed under the scheme board have skin city makha da saba sorok ani mami you haina ba nasai topic to makha da a b na b number a da na golden quadrilateral hai so ama number b da na north south and east west corridor hai so ani to idri ani mata ai khasitin ai haijarake okay last nasi ki class ki day 11 ki last question ina sidam tang ai thajage je aina hara question duni name that's right has we are mention has we are any two rods built under the scheme called board and scheme sigi makara saba so ani mami you nataga mention to have ko se a la yawe golden quadrilateral hai to yawe then number b na north south east west corridor ha yawe so ani se mami chu pala ya ga na golden quadrilateral ha se kari no karam handa golden quadrilateral se map ta locate to hai na hang khabani masi kamai to na thana for example ai na sida map amta mai hafet hajabachi ba yengana smaina map amta ai sida ai ke for example India में अब स्माइल है अरे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को आइना बाहिर से मुन्ना ताबी उसी मेप तक हदता हंगखबनी सिदा दिल्ली है मेट्रोपॉलिटन सिटी मले स्वाइन ने इस करी ले मेट्रोपॉलिटन सिटी ले इस करी लेबा मुंबई ले स्वाइन ने करी लेबा चेन्नई ले अरे को स्वाइन ने करी लेबा कोलकाता ले दिल्ली का मुंबई का चेन्नई का कोलकाता का मेट्रोपॉलिटन सिटी मरी सिबु समलेबा अदु लंबी दो क्वाड्रिलेटरल अमगी मोम लेबा क्वाड्रिलेटरल दि करी लेबा कोइ मेसतारा बतरनी इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स हाइदरा अस्माइ तोरेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी मरी सिबु दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई हाइबो मरी सिबु समलेबा क्वाड्रिलेटरल अमगी मोम लेबा सिगी लंबी सिबुनी अकोइना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लाइन खंगे लंबी मसी खंगी गदब this is land super highway will connect the four megapolis Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. My Assam is क्या सांगी 5,846 किलोमीटर सांगी है golden quadrilateral. Now number B कितना north south east west corridor है north south east west corridor से इसे सुन ये चला क्या मतलब तेरा श्रीनगर ले रहा तुम मैं तैयार हूँ मैं अभी भी आज श्रीनगर खाई मत तो ना सारे कहीं ले रहा कन्याकुमारी है सीधा मतलब ना श्रीनगर ले रहे मखादन कन्याकुमारी ले श्रीनगर लगी कन्याकुमारी ना आम मतलब की मतोंगी नॉर्थ लगी मखाई साउथ सिवा श्रीनगर लगी जम्मू कश्मीर श्रीनगर लगी कन्याकुमारी हाउसी समीबसी लंबी ना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमने ये बसी लंबी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मेप तो यावनी सोमदा मेप ता पेयबो या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर न करम बना आसाम में लेबर सिदा सिलचर आसाम की सिगी सिलचर से आसाम में लेबर सिगी सिलचर सिगा सोमदा गुजरात लेबर पोरबंदर है ना महात्मा गांधी ना पोकी बलमी मपम तुली को आसाम की सिलचर की दो तोरगा मेप तो यावनी स्माइल कर दो तोरगा सिदा पोरबंदर को समझिबा गुजरात के पोरबंदर को समझिबा सिगी लंबी सिना मसिबुन कदी है ना खनेबा ईस्ट west corridor hai se si lambi masi kami ga na ma atopa lambi mathal kaya ma legi ai gi mathangi deda ai gi mathangi geography class se continuation tawjarake ngasi oidadi ai swai sum tension jarage aduga ai paralos tam dai kudingi quotation amam bijaram badon ngasi quotation amatam aina haijaramge fear has two meanings. Forget everything and run, or face everything and rise. The choice is yours. Have the fear have a F-E-A-R have fear have what he has said. Arthani lay
nang khudimak mai thengnaraga hobana haibama o natraga nang khudimak kauthoga tuja lekhiba karamba pami ab nang wakhal okay si haijaraga ngasi gi day 11 gi geography class lesson jarage mathangi nimitau yam thangnasi thank you